Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole Qatar World Cup Japan in khovel an barakhai Argentina ne wangin kar mantam andong vek don ole tun trum World Cup hian thil thleng ngai lo le thleng thei po ngai lo a thleng nol maya Middle East in World Cup an voi khat thlen na nia mi khwal thlen dana soiselan kaya khovel ramdangina an kalpui Qatar ti ve phal lo engemaw zata oma LGBT support na tarlan phal lo te chutiang kai hnoi reng publica phaulan phal lo te uchuak taka LGBT rainbow color rontilang ram te po soisenan ni lo Saudi Arabia chuan khovel an ron barakhaya game thilania engma soilok the ani lo an ti thinang khan soilok thei ani lo tak ti chu khovel football thiam ram le champion turarin kai berte singami Argentina an ne nu khana chiangani Argentina le Saudi in khel kha han thlir thuakela he tournament champion tura hot favorite zingami Argentina hian an king pui Arabic players te kha khelmola an chai kwal viurin ani a opening minutes chu script ang chiani second somko chungin Lionel Messi chuan goal khung teu hle ani kha Argentine pasal tharwal te hi center le lama Saudi lama hunan mangtam jok game chu thunun he vioma se apoimo ber goal an nei theilova minute somni pani na Messi goal ni na chu offside wangin pomani lova minute ruknuwa Lautaro Martinez an class takina khungbok heti lai hian Argentina chak theina chance chu 99.7% akai chho hial khelmola Arabic thalai rol te chai kwal ma se apoimo ber result tha an nei theilova Argentina tan chuan za ngoi na thamani kha Saudi Arabia football team member tin te hian Qatar FIFA World Cup Argentina an ne nuwa khovel kar mantau Rolls-Royce andong vek don Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman chuan beiselo taka Argentina an ne nuwa an player tin te hna kar mantau takpe ka tiama an hne na ro pui taklom na atan national holiday an puang hialani Argentina me unne chu hne na ro pui takani rengani FIFA ranking a alandan chuan Argentina hi khovel team thaber pathum nan nia heti la hian Saudi Arabia rank chu somnga le pakhat nan ni loman mantam Saudi Arabia tan World Cup player zong te chu Argentina laka an chaklom nan Rolls-Royce Phantom pek vek an ni don Rolls-Royce Phantom man hi pakhat dollar nuaili singa zetani heng lir thei hi England khopui good u ta siamani a luxury car ni in mi hausa car ani India poisa chuan pakhat man hi chengmak ta duai somthum paruk chuang man zet junia le Rolls-Royce Phantom hi a top speed po darkar khata km zani somnga zetani second ruk borvel chungin km somko panga kong tha chuan atlan man RPM po sanga zet ni in horsepower zanga ani a Saudi Arabia football player te hian Qatar atanga an ho huna an luxury vehicle thar andong don ani Japan in khovel an barakhai le ta Asia khomwal puya tangin Japan chu Qatar World Cup a khelmual chunga thil maktak thlentir tu an ni voi khat me ani lova he chanchin kan bot seilai thleng hi an voi ni thil makan ti to voi li zet World Cup champion lo ni to Germany pasal thaho an tlom der maya khovel an barakhai in khelma reporter ten German laman komna chuan German player pakhat chuan 5-0 velin kan hne ang ati in khelma in LGBT support nan mui hup chungin thla an la zui ni kha Japanese langwal ten true anin an hne ta dai mai champion turarin kai berte zingami World Cup voili champion to German chuan an pon thuan tela Qatar World Cup an bei seina chu samurai power nei Japanese hoten an ti top sakta ni kha Japan hian an game ma sabera Germany nen in tumin ne na maktakan changa
group of death atanga an mason na chu an ram football chanchin a hlotlin na ro pui berpol ani German laka ro pui takangam tu Japan chuan ninga ni zan khan khovel footballer thafwan khom na club ro pui berber omna Spain an machon le a sang ni som khan Spain hian World Cup no mo en lo choi to nge khovel ranking a pasarina an ni meka champion tura mitam takrin an ni maktak maya German an lo hne to awang khan Japanese ho chuan beise na sang takan na ya Mase khovel mi pui chuan van nei thak taka Japan in German an hne awang khan Spain hi an hne le don ti na ni ho lova Japan hi an chakre ngan ring lo thil makvoi ni na Japan chuan an ti le tatlat mai Group E Group of Death an tia German an hne a Spain an hne le ta Group stage a Spain le Germany hian point li ve an mu a Spain hi an goal difference at hat zo ka wangin round of 16 an lut ta zo ka ni point ruk mutu Japan chu group ma hruai tu an ni a Asia team atranga round of 16 lut masaber an ni bok Japan le Spain in khela khan Spain in an nor nga la atir lama Alvaro Morata chuan Spain tan Japan lama tau gola mase second half tran tir lama Japan chuan dramatic takin an nor let Ritsu doan le owa tanaka te goal mangin Japan chuan hena an chang le ta ani Spain laka Japan chakna khung tu tanaka goal khan soisela hlo hle a ball khan rinpon a pel ni in ti vilama chuan a langa rinpon pel anga lang ball chu Japanese left winger chuan a ron pet chuaka chu goal an chantir goal le goal lawa in hnial na om nga la Mase official da chuan VAR mangin an han en declare te ya Kauru mitoma petlu chu gola pomani ta ani Japan chakna le thil makti panni na ani ta ani Spain hian final stage sa Japanese defense nge tak laka chance siam tumin an beina sa a Asian team hian goal dang an chua chuan an tlom don tian tha chiang hle Spain hian round of 16 a Morocco an ma chhon dona Japan le Croatia anin tum thungang Spain le Germany laka goal khung tu Japanese player doan chuan history kan ziak thar ani satlia mai lova wal lian tak lungbang sang tak kan hne ani ati December ninga zandaret le minute som thuma Japan hian round of 16 a Croatian ma chhon dona Japan hian Germany le Spain an hne awangin star player tam tak nei Croatia hi an hne ngei don ti na ni chuang lo mase Japanese ho an phur tial tu zok nge chakang hanin rin siak tiang ule ni zan lama South Korea chuan 1-0 in Portugal an hne vele tlat maya Asia team atangin Japan nen round of 16 an lut dun ta ani Portugal hi chaklo mase group ma hruai tu an ni a round of 16 an lut bokani